Sila. Tukuba mane? Ngeta. Jaka matondo mamingi. Mkia kilolo. Kinani kitini. Kitamalandu irani ka amical. Mubamulu wawanu naba yeto. Kwa kulu beto buna kubatila manamu kitini ya amical tulombele mubakintwaji. Ikaba tata na mama mambulu kutusila nlemvu. Muya intangu tukani bitini bitarere sangu za kintwari. Buna budila kanena bufanane. Sangu za kabakiri kumalu. Mabanza ama muturire muchichini ikika amical. Boka bu mubumini mubunguri abu bote bwa amical sili mumbazibu na batata na mama sili no mulemvu. Batata na mama sili no mulemvu. Nzoro na sega, nzoro na dila, nzoro na kumchana, jabu jabu. Moi, c'est société africaine. Et vous voyez Chili, hein? Marque le pas, on n'avance pas. Quand ça avance, je pense que moi j'ai fait Tamanda, Gonda Sambon, depuis septembre, quand tu as vu la maintenant, tu l'as pas beaucoup. Monsieur et tout, nous sommes là que toutefois. Quand on a ça, on s'en va. Bobu ndeka kutika samu taltaka mundele bele tumbla me majila mpisi minancha kusa dominer parce que quand voyez ça que kutika samu samu ngula jilama uyilama chugura ko buisa buka jilika samu fo gulunya kwa tin samu mbuto zoli jilika buka jilika ba kuta ba kunda na bajilika samu no uyilama c'est les mêmes têtes et ces mêmes têtes là ngunga dzeba ngunga salu yena le temps. Ma matachi ku seto tuvukanilo. Bisimazu, bisimbazi. Bambazi yako tuvukana mwana ngumwe kusila. Ne veut tout côté ku lokela. Kani musu bubusi. Retard ya nene. Banda kwa nsaka kwa. Chata lutele mundele nchate makutuma kwebeto. Bungura parce que ngula gwisana binawo. Esamura batachi yilika yilama ngula yilika yilika. Parce que samura batachi ba yilama ba yilika. Ils sont ponctuels. Ba matachi mu 7 heures bugana beton suni. Wa mona ci moi retard fait 1 2 5 minutes. Ka kwebeto non. Chile ne vuga pour la peine la bidéo. Peut-être malera ni. Mercredi aba, ntako sa téléphone tata malera, mais ko ta président ba. Domini dum kwa kani je dobo da kan tata metti nu bulu baga cha mercredi ma e ko mercredi cuisine kan cha do batka lokila o mu 16h e kaka suma même bi ngambe 15h30 nan tu yuko ta te pya ko la tu sa ko na tu ko tu la ko ni yan kaka kwa kan mu tu siga ka mu 16h30 16h batka e 15h30 16h30 17h ka tata ka ba tu ko bine. Yo tata mkola ko tuki a nguto fondation akako kula ka tuka ame simsala kusambila ame yilama ba yilama kame kumako mu secteur mbatika mu secteur batika go futi ça am futi bongo toutes ces précautions ngo tolo kon avant l'heure si ça mon bongo abele kon mu 16h yizena la bongo bongo ba ka tulu kuna mo midi 30 et quand c'est ça mo zo tayi là ko chapta ça quoi nous go quoi ça marque le pas on n'avance pas ni quoi on n'avance pas. Et quand tu es semblable, quand vous n'avancez pas, quand vous n'êtes pas ponctuel, quand vous ne vous entendez pas. Mais c'est besoin de hein? Beaucoup de choses c'est pareil. Ah, même, 1000 francs, mon bagage. Ah, comme ni, nous sommes bongo, comme il a ma caco. On peut tout vous dire que ah, moi, vraiment, ça m'énerve tellement trop. Télé, quoi, le zone, quoi, tu vois ma zone, quoi, avant bête. Ah, même plus un temps, le que bao. Quand tu es taille kaba, parce que la télévision, parce que la chute bien la bien. Pourquoi vous dormez? Mon gars, 1000 fois pas. Je me suis pas sans frère, mon ami qui te que sont 1000 fois on gonda ujigana, mais s'il veut. Et ça me dit que le suivre moi tout ici, le liga qui plantation. Et quand ça me dit quand même beau. Mais on dort, nous dormons trop. Voilà, tu l'écoutes à nous, mon question pour la quoi vraiment. Quand tu as plus, ma zone comme coconut, mais faut na tout la quoi. On n'avance pas.
du Bunda Michael, quand t'as sa voix, ce qu'on doit marque le pas. On n'avance pas, on est là. C'est moi qui suis là. T'es dit, on peut se dire, t'as vu l'ange, quoi. T'es ma taille. La carte de tout ça. Tu vas t'en. Et va te que là, tu vas l'andile. Et va l'andile, tu vas te que là. Et va te que là, tu vas l'andile. Et va l'andile, tu vas te que là. Wanta mon oncle, Ngwe retard neto. Révélons-nous ta fumu keno batata na mama. Ta fumu keno samu wa mboto ta yikeno wa. Akabu abuke. Hein? Chari, voilà chari ta mono France wa. Insam ponsoni. Ngati mpona ndijina toko tukwa mikadi, kusto mboka mikadi. Bantu zo bako zonze ke. Ka kutula chaise que tu. Ka bantu wa zakela toko. C'est vrai, nous sommes battus parce qu'on a battu. Et quand vous voulez qu'on gagne, c'est moi. Ma zone, on a battu. Ma zone, on a battu. Moi, on lumbu. Avant même de battre, vous l'avez oh, et je l'ai battu à la Cabo. Quand on m'a dit que je l'ai battu, Cabo, quoi que tu aies été, c'est mon chien, je l'ai battu. Quand tu as été, il a main. Mais bon, le Mugabe chez Nangaji, la Samona Kanwan, Tanisho, tu considères les hein? T'as si tu vois mon bébé, tu connais pas, tu connais moi, attaque à tu. Elle venait là, c'est une petite boulot. Quand on m'a dit que tu m'as dit ah, ben, maman, va t'attendre vraiment, tu ne le lèves pas. Ben, ponctuel, va t'as 6 heures de tour, quoi, que ben. Nous avons 5 heures, moi, vous me criez, il y a bon, je bon, moi, tu connais pas les élevages. 2 heures du matin, je suis déjà debout. Je suis 5 heures de temps là-bas, moi, je suis bon bus. Quand tu as un retard, quand tu as un peu, moi, 7 heures. De côté à 6 heures, nous pourrons pas nous mettre à ça veut dire que je vous dis ce qui est vrai. Mon dernier château, comme tout va bien, tout le film avant Pamba. Parce que j'ai dit, voilà, nous allons se rendre. Je vais me ménage. Tu as besoin de me trouver à mon dernier château. Non. Mais on peut tout comme un petit commune. Mais tu as l'un de nos bas. La ponctualité. Mais tu as quand même beaucoup de semblant. Comme la semble, ça va. Même mon mal, quoi. Pour une caractère semblée. Mon mal, je vais tout le coup. Vous n'avez pas besoin de ça. Moi, tout le monde me semble. Pas de temps. Je vais faire un bagarre. Après, je vais tout ça. Vous voyez ensemble, il y a un peu. Vous voyez ensemble, il y a un peu. Il y a un peu. Si vous avez un peu de mal, je vais tout le monde. Mais pourquoi nous devons? Pour un chance, hein? Un chance que je vous tasse. Avec ça, la société amicale. Vous te gardez là. Vous me chez vous là. En bas, si ça se joue, il n'y a pas un tour avant de finir au Congrès, avant de finir pour tous les Africains. Vous te gardez. Vous connaissez que sont bons, ce sont les Africains. D'accord. Quand on est musical. Parce que l'Angolais met tout le ça, ils sont moins gana, dans la ville en caca. Talangai, Masengo, Baku, Bazaba, nous sommes au cours de ça. Nous tu l'année prochaine. Nous sommes au Bouxila, moi tout Kandondom. Le cas où tu écoutes, non, marque. On n'avance pas. Hein? Il n'y a tout le monde. Ni budget, ni bien quand tu bois, ni bien. Beaucoup de choses le coup. Et mon condition, c'est la bonne évolution. Oh, vraiment, la tournée passe quoi. T'as la carte, t'as pourquoi? T'as qui j'ai là quoi? Donc, vraiment, nous cuisons comme nous qui sommes en cuisine chez nous. Parce que, tant que je connais ça, moi, je suis là. Ma bonne langue, ça va comme parce que moi, je ne peux pas que ça va encore aller, il y a du boulet, il y a du bois, il y a la consultation, combien? 2000 francs. Quand on a un là. Bongo, ça va bon, si on a un savoir, la chima, Kayo, sur ma bougie, pour le Mokatiranso. C'est pas que vous voyez quoi, donc vous pouvez que ça mal. Maintenant, quand il y a un bongo, quand bongo, ça le dit, nous le boum. La cotisation à Betoubaline. Vous pouvez en plus tout cas, moi, tout la panneau, batata, maman, va s'acheter 100 francs, 200, 300. C'est comme ça, quand il y a le soumko. Mon volontaire est bien. T'as quoi dit 1000 francs, 10 000 francs. Moi, le signe, quand on a comme tu as un bagage, si vous gagnez 20 000, 50 000, si tu as tout le monde qui a poigné. Et on va nous allons faire ça. Le monde qu'on a qui. Hein? C'est moi, association amicale de nouveau. Ça, c'est le mot de la D'abord, c'est moi un petit. La ponctualité.
Kama tasi mu 10 heures tu bats keno, on a 10 heures beton c'est déjà tout quoi mais tout côté de Dieu mukati. C'est pas tu. Butaza abantu mucheni mimi. Sabe no kwesana. Kunita to kwa kula. Nge muna 5 heures mu bachelor ya kun bachelor ko jebe ko yire bibi api. 10 heures nango kini. Et plutôt que je dis 9 heures. 5 heures 6 heures nango kini kwa kula baka mbaka bus. Si vous m'avez dit tout là, c'est simplement comment on appelle ça, moi pénitence. Le truc qu'on m'a dit, je crois que madame, parce que l'heure à quoi, où je vois tout là, il y a tout ça comme tout, vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas t'attendre à la tchatchi. Et qu'on va t'attendre. Maman, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois na shirika kana brand kuza kunikuya mbutako au ngolon sare dumu chazi voyage kwa ntasu saka mukari ko duku na mbasi butako no watela ma serve mais ko tula ko na ko tula fo donc mbasi senani ka faut tu mutina tula kwa ko jina tere ngati kulwa shijiko ka bunta kutela kwa ko ni buka tas batata na mama me ni someone soon ni leo ko shi kani nzenza musata ya mungu kani nzenza musikanta na mungu kwa mama kwa tata mboka ari bundu buri kubu buri ila mana meni betu futuni sangolo beta betu futuni sangolo ampo na danku ya ne to tigani ko mwatu ngomba kala mwati ya to kuiza si vous si l'intéresse ça quand mboka kumincha faso kwa on n'oblige personne mais au moins musi même pendant une année et tu nous cours ka kuitula ka kompe ka kuitula wa unsana mboka kala kwa basi bantu bakaka zulu kwa koku bantu bika mouvement ni bo bazulu ka kuitula bo kabu bakaka bo mu vraiment mu nzambi bakuto kandi kumaga yeka kandi mwachamne isakara kwandi kutu kwandi ni moja kwa yeye akakoto jikula ngala ni takama do wala batata mama compagnie les mêmes familles bon chez le level mais là tu me demandes ta sali no ngolo lumuchi tatwe no wa tanate tene mukuru ta banje tino ngansa mutayika kuta konde buta wana tine ngachi bitonso tamule mutayika bana somo tino mun tere mo mansi ko nanka skulu usamu sinita unkunga utanga ke mama nchilendeo batata bamama lutomo kubama batata bamama lutomo sambila batata bamama lutomo kubama batata bamama lutomo Landa inaya pasi lai 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 la lai 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 la lai 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 la jila tuna landa inaya pasi lutomo sambila matoko jindumba lutomo kubama matoko jindumba lutomo kwikila jila tuna landa inaya pasi lai 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 la lai 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 la lai 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 la jila tuna landa inaya pasi Olivunda mikalo lutomo sambila jibundo ja mikalo lutomo kubama jibundo ja mikalo lutomo kwikila jila tuna landa inaya pasi lai 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 la lai 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 la lai 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 la jila tuna landa inaya pasi Olibundo yangu lutomo sambila jibundo yangu lutomo kubama Ibondo rangunza lutomo kwikila jila tuna landa inaya pasi lai 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 la lai 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 la lai 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 la jila tuna landa inaya pasi mkunga watata juda wewe mkunga utumuni landa ni watako tatumuni samle bobu takomo kubama tatumuni kwikila ngati sinirifsi mboko chikonkuta kwase ukonkuta mukiminu siya luvangila musoma lulole
Kunge tambula nkungu. Utakwasi lukonkota mogemeno Sia luvangila monsoma luzolele Bayeno buba sambila ya bawila. Bayeno buba sambila na bawila. Kabayeto ako. Bayeno buba sambila na bawila. Bayeno buba sambila ya bawila mpe. Bayeno buba sambila ya bawila mpe. Bayeno buba sambila ya bawila mpe. Bayeno buba lomba ya bavangila. Oh, bayeno buba sambila ya bawila mpe. Bayeno buba sambila ya bawila mpe. Bayeno buba sambila ya bawila mpe. Bayeno buba lomba ya bavangila. Bayeno buba sambila na bawila. Bayeno buba sambila na bawila. Pa bayetu buba sambila. Bayeno buba sambila na bawila. Donc au moment où il faut laisser. Bon, on va venir ça vous pouvez venir dans l'Espagne. En Kaskulu? Echa. Mun sangu ta shiringa ci kwa tata ko mama wena su mutitini chan sangu ti tardi amical buna batata mama tisina no leo. Tuendele. Batata na mama yenge. Yenge. Basi. Kwa hiyo ndio matanga kataja. Kwa hiyo katamba kwenye kanda. Bata kuiza kutengeneza. Kimanu kundana. Butu tazonda. Kama na bobo yesu. Kuna shughuli baada mtu mbona mama. Butu vuganevu. Ukongo wewe utamatati. Ngana tumetoa wafa kwa ndio huko kwake. Abanda kwa kwake. Ngana tumetoa wafa kwa ndio huko kwake. Nzaba kwake. Ngana tumetoa wafa kwa ndio huko kwake. Nzaba kwake. Ngana tumetoa wafa kwa ndio huko kwake. Nzaba kwake. Tumetoa wafa kwa ndio huko kwake. Nzaba kwake. Echa. Buna nzaba yo yi tuta ila ngulu pakura yura ta yura ngana wopon beto ti nzaba ibu tuta sangu batata na bama kangula sangu mtungo katako ko kumonekene ibu tata wo buti Jitukulu kaisirinda makwe muna mambo mafina mayita makwizila. 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 Samu ukadeto pre tasambile nungu kalina funguta kama pungu tayari ndangwani kwenu kwa tabani kwa tubono bwe kwa kama wewe una ni wote kama ta mambo mama finama mama tewu moma yiluku imoke kata kuizila dambo wabonga wasa takutile funda na matondo kwa tata tumuone jeza tumuone domba ubatota ka nabo baba kama tukabatu kwa sababu kwambuta kilikuwa ukabwa tondo ukavumbuka ukabwa tondo tuguri no bali ukatavumbuka mmeleke nipe akanga kumbuta kutoshiri pe tobweka
katutamaza hapo babelo kuchumpanzu mchiu monekano kuna bunene bwa mpotoyi bunene bwa potoyi ara kaba tikana maka ya tunga bata ko tunga kantomo bata sasa bapele na te gana gala ni gana bako wata budila bo bata ma wayirika na ni mala manto na maka ya manto na baba manto ni wona yoni min bukuri ko jofang wili bata iti wala Buka bata ko seto bumura budu seta mandala mama to kaga uga ka wona uga ka bata ko se kan bo bo pen tutani yo menu kuna mtukutu tini kuna kwa kwa zile mpoka setu mbali tukuka nao ndo mpaka cha kwanza mbo bonga wasa kuna sababu wongo kawo tala zutu mwana tala zutu wa tala sa kila mtu wa Buna ko ni meme mo nekene patata mama tasi ambeno ukuna bashiru kutisha na wana anke sheto kutuye mele lampe mbatem de mele mbe ndikanga nge ya le butele lungu china batuna mpemba mu madumuri cha ya mbundu kutamba kwa ya lungu mbakuru mpemba kwa tawe Lita kuna tabele na yulita kwa nana yangu ini ndabe kusinsa nguso takuita neno tu nitapo kubaka inga sukulu Echa Kubitua wafwanga na mbongi koza sale Kubitua wafwanga na mbongi koza sale Kubitua wafwanga na mbongi koza sale Kubitua wafwanga na mbongi koza sala Kuria mutu wafwa Ngana mbongi faza fwaya ye Kuria mutu wafwa Ngana mbongi faza fwaya Kubitua wafwanga na mbongi koza sale Kubitua wafwanga na mbongi koza sala Mbimba kendi kendi Tololo kyandi fumaya ye Mbimba kendi kendi Tololo kyandi fumaya Kubitua wafwanga na mbongi koza sale Kubitua wafwanga na mbongi koza sala Tola vila Mono mutu boloko Bolo tola vila Mono mutu boloko Kubitua wafwanga na mbongi koza sale Kubitua wafwanga na mbongi koza sala Tola mutu kafako Ngana mbongi faza faya ye Kuria mutu kafako Ngana mbongi faza faya Kubitua wafwanga na mbongi koza sale Kubitua wafwanga na mbongi koza sala Tola vila Mono mutu boloko Mono tola vila Mono mutu boloko Kubitua wafwanga na mbongi koza sale Kubitua wafwanga na mbongi koza sala Maya ye Mbimba kendi kendi Tololo kyandi fumaya Kubitua wafwanga na mbongi koza sale Kubitua wafwanga na mbongi koza sala Echa malongo tukuba manene Geta ikamu ya itangu mbutwana zu kumalela ma amikar kilongo kya bichuga meko batukubikiri mukutustila ambazibu na batatara mama tusile no muleo Chuachi matondo mamingi jantete mwani chisonga njena kwani tata nkumbu ya nkumbu mwishimbembe mwani kwimba mutegolo mpanzo mutegolo kwimba nsweki kuwa mikala mugimbangi vonto walusulu ya kumijamina batata mama nchilendo leo ika bansweki meko bakubigiri mulakia lolo lumingula mansuka lwa ngonda ya Mars ngonda ya Mars
talande no batata na bamama batele mulumbutu ordre du jour moma tuzonzela poyantete vérification de présence poyanzole proposition et adoption de l'ordre du jour poyavitatu prise de conscience sur l'importance de l'association amicale qui longo gabichua. 4.1 Ineto rappel sur les cotisations mensuelles. Carla 4.1 rappel sur les cotisations mensuelles. 4.2 rappel sur la cotisation du décès du père de Tata Bawadinga. Et 5e point, divers. Batata na bamama tuwiri tulenji. Buna hors du jour. Tia tushinga, tia tuwiri. Ya tutomolowa, mbotu shinga seno makungu. Batata na bamama lumbu cha amikala lumbu chibundana imbangi bya amikala l'assemblée générale ya amikala ngana ku batata banana bana bijiri ku chimogo cha amikala batata mbolo chilele mbolo mu amikala tana ngune cheno nko tana ngune cheno ko matono mami kuba mama boba twe mu amikala tana ngule cheno mo fona zaba meno bobe mu amikala kuba mama matono mami takoksi mama miaka shisa mama vumbugulu lemvua wingi ndama banza nkumbu zatu zebe wara butele tata yula bijirini byogwa tutama mona en byogwa tumonaga dongo nkumbu zatu zebi chita sonege no nkumbuzo choni chini cha vérification de présence mbutu katugiri ku vérification de présence mbutu koka à point numéro 3 molun china levo tata yula batigiri déjà côté le hors du jour ka fota vuteno bangula ta vuteno mya zonzela chari cha chingi beto bishi Kongo chari cha chingi ku beto tujiri fwa ramfumu machua enkeshimpe myegata nkeshimyegata mora butaga mfumu ntangu za zonso anjire bubele na bagwani mekaka kena jata na bantu batalombo bakula pelo go bakuna china kwa buzoba bongo samu misobele mbuta muntu nweni mvita mpeve tata irigwa mutwari chimfuma chua mumvita ikanwana majambu meko kanwana mvita liberté l'égalité droit de l'homme bami yari bijiri bega safula beto bandombi mbuta vugatala mboka beto wataleto twe ba ubijiri bega jinga batu jata batu sagana twetamburwa me bau owazagale ba ubeto katu zagalanji kabutamba chinga nago bumuko wataleto twena bugatala kabututala le 17 juillet 1926 kuna Paris France munzo kafi mbuta muntu naba mbuta bana mubavugana mubamoka mbuta muntu songele mabanza ngana botusa mubagisa bandombi mubagisa kandaretu bayirigiri chumvuga cha amikala le père fondateur, le père créateur de l'amicale, c'est Mfumu Machua. Mora butele tata yula amicale kaya bagono yaba Congolais kwa ba ku Brazzaville. Non, amicale, il y avait des Gabonais
il y avait des Centrafricains, il y avait des Camerounais, pas mal de nationalités. Voilà. Mboga beto lumbuchi tujiri fara mfuma chua tutagwe binguri tangu za zonzo wanata mobilumbio biyogele tabelogwende majiji tabelogwe chindi chibangwala wanata wanzirgwe dukishi mfuma chua gasira jubula ribundu bobulugwe mu binguri gasa jubula ribundu ka mfuma chua ribundu ra mfuma chua ni amikala yiganwani na mvita aide entraide boya kote la muamikala batata na bamama bachimuna kumagata meto batambula luvozo batambula lusafu busafu fumachua boka bantu bachimugene munkumbu ya mengana ni bonjega sen kote se aide entraide nsala sani nigana batata kunjiga lungu nanji batata na bamama mumbandu yogele batengi nkunga wakondo kanda kota kwa kumikale eyaya menjele eyaya wakondo kanda kota kwa kumikale eyaya menjele eyaya wakondo kanda kota kwa kumikale eyaya menjele eyaya ekasulu echa buna batata na mama nchile no lemvo ngetso negese nkumbo mu association amicale bagiri carnet bagiri carte. Tu as prêté serment mutimvuga chamfuma chua chile no lemvo mfuma chua résistant chimunduo kanwana mvitago ngaka twena avenue machua yo ngaka bana nkumbo machua nga le kolo tuwaka CG machua ngaka bana lo nkumbo machua. C'est un homme de valeur, c'est un grand homme qui vaut le respect. Bingula kwa tukwe bingu nchile nulembo, parfois nous sommes de l'ignorance. Ama bingula muntu, zaba biographie na bibliographie. Lumbu chibeto tujiri fuara mfuma chua, botuta natina fuaro. La mission de mfuma chua, botuta natina mission mio. Kamu buyabu yako, kamu nsakako, mbuta muntu mpashika mona. Mpeveta terugwe mutwari shigi. Amikale kaina mfumo landako. Amikale kaina mfumo ma landako. Kansa munisa muntu weko zangula muntu weko twarisa unatao. Tata yula il a raison. Mpembe inanji muta la yuma. Bungu beto bandombi on a un esprit de l'orgueil. Kuzebi ako o zebi kataku twarisa tu veux pas. Voilà pourquoi. Metu fuatara nansangu tutakwenda majijiba tata na mama izeno kumbonga amikali. Tazangu lena samu tanda tenu samu. Kabata munika. Moga Kongo mushinzo za tukwende Kongo tukwepa Kongo ta. Kaani kan samu ega galubagusu. Yandi bandu wagata nimuni kuibanda bole batatu. Bongo bunsungu bugatombana. Batata na bamama bubu tuya ba beto tuya ni ba amikalisi. Beto ni ba amikalisi. Amikali chibwa ibwa ni beto. Amikali chizanguka ni beto. Chile no levo. Menonta amazonda tatara wakota boloko kuweso. Le département de la Songa. Tata Nkumbu Joseph Wasabuta même. Wakota boloko la tata machua. À l'âge de 11 ans. Bolon chila lembu saminka chimegata. Bunguma demare neto, nsamwe neto ngolowe. Nsamwe gatomba makesa, nsamwe gatomba buchinji, na ndwenga na luzabu. Wabata bambuto wabasata. Nsamu chingunza, nsamu chikulu. Mboko bantangu, bamakalaga. Mboba kota muri bundura bulama ngunza. Bamakalaga bana ni bana. Ntangu ifina mani ni betu eba. Bamakalaga ni betu.
Bamakalaka ni ndumba jishitama mona ni batata na bamama. Bongo ba ubwesu batama bagambongi bena ni bagula batagwe bagula batagwe yobele nsamu. Meka tufisa ni fuma chuan soni. Jinsoni zena. Nsoni zena. Ça fait honte. C'est une honte. C'est une honte. Moi personnellement, je déteste les bêtises. Personnellement. Premièrement, moi la l'état a eu là. Bimoko kubangunza mu 10 heures bibatika. Mais j'ai vu des gens traîner là. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Parce que mfumu kena ogo. Voilà. C'est laisser aller. Tata mi kuiza kwa ogo. C'est la pagaille. Ça j'aime pas ça. J'ai pas aimé. Faudrait qu'il ait l'ordre. Ababa tu bingula l'ordre bazolo. Mu 10 heures. Bambuta zabantu ba kotele. Babiwa ba kotele. Bichi Congo ba tourner. Ben mu 10 heures. Voilà, vous êtes là. Dans les petites choses. Comme Tachinganago. Dans la spiritualité à l'ordre. Chile no lève. Muchimbeve ordre ya mo discipline zemo. Kabo zinangu kinamu zulu tout. S'il n'y a pas l'ordre, kabo bago. Tiango le mona ta tonkumbu jovel. Ni vous savez bilo gola mergo avant 17 heures touri des gens des zagal. Bongo bagola no bagore. Dans la spiritualité c'est comme ça. Et Mundele, Mundele Lumbuchi, Europe, États-Unis, continent aussi Zanga, Mundele Tango Gatel. Le blanc avait vu le temps, c'est le temps. Mundele Toka Mona, Toi, faut t'abéga, Toi, faut t'abéga. Magata Matomeni. Banaga Sarisa. Bankaga Zabetoga Sarisa. États-Unis à tout Monaga. Mais c'est les esclaves. Les noirs, bandomi baba ibonga ni bana berugo windi bishikot. Travaux forcés. Magatama matumini. Bazuni. Mvite nwana mfumo machuani ya nwana tata Nelson Mandela kwa Afrique du Sud. Ni ya nwana Lumumba. Watu zevi si beto Congo Brazzaville l'indépendance tabaga. C'est grâce ya mfumo machua. Mvite ya nwana yati. Voilà. Boka beto batata na mama, beto bandumba, beto matoko. Munsungu kabuta moneka ko, munsungu kabuta moneka. Et différence ya yingi na beto kwa Afrique centrale, na Afrique de l'Ouest. Kwa Afrique de l'Ouest, mwana buna kauta butuka. Ba côté c'est culture ba mwana nukula utakula. Onda mwana ndumba ko ya West Africaine zakala batata na mama maluga gaburi. Chile no levo. Malu juburi. Beto balo ba tout longue saka, il y a le respect envers ses enfants. C'est la tradition, rana bandu, misame mitatu. Mwana kula mitakula naji. Tangu saka chile no levo. Bo mfumo ko kaduma ka et vous mais nous quoi tu es un fou. Chukulu tukutago zondere chukulu. Mais il y a certaines choses qu'on ne respecte pas dans la tradition. Quand ta mère dit ça go. Chinelo levo mu cadre amical tona et amical c'est tout ça. Mbuta montu ndombi bele mbuta montu chimuga nsamu wanene ka satu shishila et nsamu wa mambu wena. Bantu be ko babagilo mambu. Babuilo mpe bwesu batambula nzangugulu ubichini ko tata nkumbo ekange tu avais prêté serment ça prêté moi amical aka tata kabashinga nako njogela la bar mfuma chua sembele nangu ni shikoto tata nkumbo nge watomo jata vraiment wasalabu bote mwana enda kumatu ina zangu tata nkumbo ni mwendo kandika kwende mikunga tutanga bakorisi matondo mamingo kunga tutanga kunga mina ngolo mena beno ngachika lubagula kamyo ko beto tu wagamyo bo telema butazagala buta kunga katira ta zangata il y a un message kunga mena tutanga c'est très significatif amical batata na mama babagiri bikarte babagiri carnet bazagale kwa mujinzo amical kataya na vumiko fumachwa katamu ana vumiko. C'est un grand danger. Tasar la ke nongolo lungu chimoshuka tubunda na kwa mikali.
dernier dimanche za mois. Mutu bundana lumushta tu bundana dernier dimanche d'avril. Mais on a tout le temps mutambila tata nganga chansa nguze kwa mikala tata nkumbu chansa nguze kwa mikala mama miaga shisa chansa nguze kwa mama vumbukulu chansa nguze kwa. On a tout le temps menchile no lemvo kabeto akutu koyende mujinzo memora butele tata yula ni beto tusalasa lucho mugwezonzele amikalo kubangwala kwezonzele amikalo mora kututela mfumu tata nkumbu muna mutu takwe yende gana takwe tula bagiri mpena bagiri espace sa kuika meni bonu kwesi ni salu tutakwe sari ya mfuma chuwa cha bishi Kongo bongongolo za beto ni bao mpungu tata ni bao kasarila beto tujiri fara mfuma chuwa manœuvre bengolo mais il y a pas la motivation Chango parfois moi quand je regarde les leaders des paroisses des Zabangunza Munitala, tu ne vaux pas de valeur chez moi tata nkumbu parce que voilà vanju kwa batakwese ngula nsam yako batakwe tombele bantu bunsungu bagana unsatu chikulu chatakwe zuka chira ubwo puimo kwa voilà après qu'on l'a fait après avoir raconté des bêtises qu'on l'a fait beto na bweno bweso tubagiri akatukivugana ka mbongi tasarele nongolo bobutoga ine amikana bana mpe bama kokango bana bakakwe pushi kabona samu ishibu kwatu kwese tata machuwa ni bende ke basunga mane muna bifulu byao ke baloto se ganindoji akange chikarte waye sumba kwa mikale mboka bokwe ishibu ntama banzani botu goshi bongo nchile no levo tukwenda gouvernement ya Kongo mo amikali mayala makukongo ku mo amikali nyame kulu mo amikali bongo muntu wachimuka kunchi ya Kongo watu wana liberté ni mfumo machuwa mvita ganwa na yani nchangu tabaga mpe na yi butukwe vukani abankaga munantango muna swama berego swami musalu sambulu beto bu on a maintenant cette liberté là tanguza gaga na ba mama bategela muri bundu na batata katutambe sala salugo parce que il y a ce qu'on appelle la transmission muchikulu ya la transmission bobu we mukanda nge mama muchikulu chanchi nge tata muchikulu chanchi mais voilà faut initier les enfants faut transmettre les valeurs traditionnelles il y a pas la transmission mutukuiza mbongo butumani saba nge kwa ngunza manchi kwako mais ba mama vuga sageno bala batekolo mukwezonzele bichini bibi agakulu amikala bale ndugu ipoza question mora butaka mbutanganga ngembangi ya mwamikala bageni mikro bame mama mfuma chua c'est qui Babale. Qu'est-ce qu'il a réalisé comme œuvre Babale? Tata mfuma chua c'est qui Babale. Bongo, tu n'as pas des informations qu'il faut. Tu n'as pas mené des recherches. Mfuma chua. Chileno levo amical timoko kalewako, mais c'est ça la réunion. C'est ça la réunion. C'est ça la réunion. Tabakuleno samota tutela. Tabakuleno. On va dans la prise de conscience, on doit examiner la conscience. Faut que tu là, nsamu neto buena, nsamu neto nchi utadinga. Nchi utadinga. Lumuchi utemotala ku Kongo nga fumachua nga journée baganeto férié à l'honneur de mfumachua. Mora basiri mugin sasa kumfumu gimbangu. Journée férié à l'honneur de mfumu gimbangu. Beto pe ku Kongo ngani bo. Moi m'a posé des questions les jours passés, tata nkumbu beno bangunza
mfuma chwako lusambilaga na seka na tono katusi bangunza kabasambilaga mfuma chwako wara batu bongila mfumu. Mais mfuma chwa on le valorise parce que Nchinda il a lutté, c'est un résistant. Nchango bangunza bamuzangulaka, mais on ne prie pas mfuma chwa, il n'est pas Dieu. C'est un homme, c'est un grand homme. Wanwanam vita kuatareto Nchango tumuhu zangulaka, et il fait partie de l'histoire du Congo. Quand on parle des résistants congolais à l'arrivée des Français au Congo, on voit Mfumu Machua, on voit Mama Ngunga, bamweni batata bweta mbongo batata mabyala manganga. Amical ni beto na beno ta seno bunsongo, bona choni chini chita reprise de conscience. Zaba que ti carte wasumba mu amical wa kota mu amical, carnet wasumba zaba que démarrer nago mambo menako. Bobo talombo jitisa nkumbu ya Mfumu Machua. Mambo mena tatuleno muntu samu tatu talangolo e wona samu boto tembrelao mu yasu pelo ko boto tembrelo bois bana ba sabu sungu tuyogala 4 abatata na ba mama batu terle un rappel sur les cotisations mensuelles. C'est un point très important, un point très important. Ce n'est que c'est comme moi amical, bagiri carne, bagiri carte. Mwana kama zole zo mpashi jibui. Kama zole watu wana mansuka mangonda. Kama zole. Mais bubu na mana yula gagatwe, na mana yula mama vumbugulu, na mana yula mama miaka shisa. Bantu beko bata défaut, on dirait 5 mois, 6 mois, 7 mois. Ratwena. Ratwe. Kavuna bunsunguko. Biere asiso ya tutasumba na 700. Anniversaire za tagwese. Kaji mbaga nege no me muchimvuga nje. Kama zole zofuna ganazo. Ah oui. Amical kenana subvention ko. Amical pour naissance kenana présent d'honneur ko kenana soutien ko soutien ni beto bene soutien ni mipata miyo tutama tanka mazolezo za mansuga mangonda tukwetula ku konto watu zebi konti yeko botutaba na jambo situation neto tu seno réaliser tout ça faire face mupata ubaneto nsatu mupata tubonga mboga chika tu katu ene cotisation botu irigile no nsam tata ntware si yula wagatele kakona samuko watu yiri katika tubena na mpata kwa nchile no leo lule ni tutumbuka mpeve peve tele bonzo ya etage lutunga ya 30 niveau mais suku kese kakona tima kwa yiri kasamba kwa nchile no leo ça on doit le dire suku kese kakona na tima kwa yiri kasamba ko mora ribundu buluku vugana bulu sabitezo bulu sambila lugamba na bo voilà bongwala fuiri tata ngwala fuiri ma teresana luga teresana tata ntwari silutala tata ntwari sika dukisa mpata mujiga mu soutenir muntu na non mais chacun de nous doit mettre la main à l'édifice. Faut être unis. Tagana kenon kama zolezo nchile no lefu ni zote kwene no yirigiri misamu katubande négligente bubagiri mbongo bagiri mpate wa mansuka mangonda bakufutiri gusalo tokolo kipa kwa samia oui ça c'est normal, la priorité c'est tout ça, on a des besoins, mais zaba que timfugampe ninge peka tatala bon ngeku wanaga kazo zaza tuturla bantu balombogana jambo libui amical ncheneme na limi atuzipa amical soutien amical aide una ranaka parce que carré tutalaka karnambo ibaya fuluka tata gana mama gana amical va décaisser quelque chose pour te soutenir bon ngeku wanaka boko zonze mundeko boko zonze le mfuma landa boko zonze le batata nkumbu
batata nganga no bunsungu baganeton satu beto bishi Congo vula beto balari si on avance pas le kokoto la lingele nito beaucoup plus le ngunza le kokoto la linguna. Les Ngonza sont égoïstes, ça je le dis. Fumuza mabundu wazo. Les Ngonza sont égoïstes. Quand tu vas continuer à esprit nito. Quand tu vas continuer à esprit nito. Mais vous avez l'état de l'huile. Amu mundele kama nakanga jambo. Bakanga jambo fuka sempata samu bayirigire samu. Ka beto kutukanga jambo. Atata bakaba geni bakaba tangana. Nima tuta kala. On va rien réaliser. On va rien réaliser. Amical a des projets. Même tout à l'heure, tout à l'heure, il peut t'amener tout comme il pour réaliser ce projet-là. Il faut interpeller la conscience des gens. Il faut interpeller la conscience des membres. Voilà. Bon, dans Zonza, dossier encore, tout à l'heure, amical, heureusement, en passant, je souligne ça, dossier encore, tout à l'heure, tu l'as l'envo, tu n'es pas tout le monde, on a situé un dossier quelque part. Amical a situé un dossier quelque part. Mais tu as Samir Leno. Moi, Manaba. Moi, tes autres, tu as pas gagné, tu as tingé, tu as motivé ensemble. Mais tu as Samir Leno. Je souligne pas le nom de ce projet. Mais vous voyez, on a situé un dossier quelque part. Moi, Manashingana. Ça y est. Faut tuer individu qui landi dossier na muna muigwe yogale na bataya ko ya se gérer ngati bo vraiment bashingana tayangara leno ka vraiment takatugeno mulukogoto takatugeno mulukogoto eno mulukogoto si mulukogoto kwa nyonga kwa tugenyonga mpamba nyonga tugenyonga tata mampungu tulendo bantu bo bajubula mogo ne boga zorolo bujubula koko ya ndivu tulu kusagumuna niku mantwala gweyindi boka mo chimvuga chana batele chimvuga katushikila batata yula ko katushikila batata lemina ko batata malanda ko katushikila batata nkumbu ko me batele tavuga seno mutuvuga seno bobushingana tuirigirin samu nyenene kachi katuvuga sako ndama banza mukwenda ku mantwala ashiki tukogala 4-2 Batele rappel sur la cotisation du décès de père de Tata Bawa Djinga. Mbuta muntu Tata Bawa Djinga kuba manaka kuzimba kukumfumalanda wafuila tata. Ngwala kama na fuilu tata mama yaya kabobuna nkamaya tuana nkamaya zo mpashiji bui mabina mpaka mabui babingi bekalumbuana or mitata Bawa Djinga majambu mego mategela bego balumbuana nkama yazo kanta nguza zonso betona tata nganga ni bam moyo ta bambula batata na mama jambora tuturi ebuta siri jambora tuturi batata na mama kabata lambula koko charita chingi ambe kunsala sanitu 2000 batata beko bageni mama beko bageni kaba bingi katoke chianako mbuta yako ye mwamikala c'est vrai que quand vous la monekako kubimoko nani tumpeshi kwa muso tata bolo muselese kwa manaku tata yule cheno kuna mungali mbuta yo à distance kabaka mbongo mama vumbuguluka tambigila mama vumbuguluka tambilaka mama vumbugulu mais combien t'as de faux si 10 000 moka tambigila moka sa dépôt tambigiri kuma oni muntu talombo kuiza kubimoko mais conscience ita salamu yanji il y a la conscience en lui zebige mais non ngonde ika na geni yako muni baka patani fo naga mipatamyo ngati bo bwe beni derede tata tambika katambika tata tambika katambika
beto ta beno na esprit yo ta shinga seno ngachi bonge boku buila amical peka ça faire face parce que beaucoup buila mais wani taka je marche pas les monts chile no leo j'ai pas de millions mais gajana na millions mais tu vas kuno longa no gato beto tomba tu tombe mais maintenant wani taka moi ta tomana bunsungu faudrait qu'il ait cette logique là buila samu ta tanganga kama na sa valider moi je vais observer bongo ka tushira ku sentiment ko ki sentiment ko ka tukwenda ko mantwalo mundele sentiment zaka tulande mundele sentiment zaka tulandeko ngachi bukuwa mana ku mfuma landa bon travers mfuma landa va négocier amical ka sa dégese mbongo nada impossible bukuwa mana kutata lemi na kutata yula kabubako faut avoir réglo car ne faut y pas correct zoni sangu sangolo chatu tala tata bawa jinga beko begalombo wana tasarle nongolo tagana na mipata kuba mama ba talaga tichinicho ngachibo washinga na mubuna bufanagani zoni sangu sangolo jibelene tasarle no bunsungu kwa mikali cotisation mensuelle cotisation za madiji datugwe tindi siri bangwala tasarle nongolo ta sarileno ngolo et chini chitari diver tata rorantole tata bolu muselesa bela gata bela chagambe ni chua on insiste ici parce que si muntu katembirago ou bien pelo ko muntu turi chinsango katuta sarila ngolo kuba fulugwe jachi bagwe chindi sigi bambevo ngwala tabela tata nganga tata nkumbu mama vumbugulo ni bagwa na mama miaka shisa bagwa ba fulugwe jachi beto tatambularo bakaka basazu mama yego ikotele mu kwa msutata regwe no kuchiri kwako kunzwa kuzagale kwako mais le soutien n'est pas seulement financier. Soutien bobu takwe tindi simpe ngwala bangwala baumpe ni ngolo bakwe baki ni motivation bakwe baki mukwiza kumbongi zoni sangu sigenetu zangolo buna mora bataka katuka katanabu nzonjiko ngachi tata pelo ko mama kumoma tuzonzele wena zu pelo ko wena jambo batele chimoko dugi chimumbashi embolo kuntila lembo c'est pas pour attaquer mais beto batata nkumbu jovela ni bota butugila ni bona butugila bonsungu bubagana nsatu wanto mulo zolo bongo samu batata na maba chimuginao nous on a pris le relais. Mais quand tout ça ne s'agana bantu ko chile non. Tout ça ne s'agana bantu, on va pas chérir les gens. Batata limina abe, batata ba salamu amical baba zebi na ba mama. Bantu bana bele mpachi ba samona, salu bachi sala muchimvuga cha amical. Beto tu jiri foro beto, batoko na bandumba, batata na mama. Untangu yai. Non. On ne va pas blaguer avec les gens. Bona zoni nsangu je kubegiri bansu eki ndama banza batata na mama zatu wi watu tumulo zaba mansuka tous les derniers dimanches za moto vuganaka cotisation mensuelle cotisation za madiji tashinga seni tagana kene wala ntele mo machibwa nenka su Embonge bale yakalunde embonge bale yakalunde embonge bakulu yakalunde embonge bale yakalunde
embonge 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 bala yakalwone embonge 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 bakulu yakalwone embonge 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 bala yakalwone embonge batata na bamama ini ntangu ifinamane taza baba alubakusu mubakula mamo makanga fumu machua akatikati jetu eka bonso buti wolonti wewe nazu mutichini cha amical bonso boka banguri chichini cha diver ngachu muntu weko bakamane mambanza mayindu makumuturi malena nata amical kumantwala nangati betu babanso nita vuka bungu kuna bandu bonso batata lemi na batutelele batata yula batutelele nsi samoa bachika mpashwena kani ntama banza betu ka ushira samoa mbachika ku bakulukulu betu batela mabanu anamvita washinga na kuna mbanza mputuko batele chi France bajata babwingi kwa huko santa kwa hukumpe ni mutatamana wenina santa kachi bwabu ni kumanima kwa utama kala tafunga maneche no mbuka yo buna bwe muntu ka muntu mbangi ambongi ala kwatia pele ko mabundu makaka butwenachi bambangi tonina mukachira amical tazaba no konkota musutula kolo dia audio amical yenda kumantu ala batata na bamama twenabi jebya mfututa talombete no chichini cha ucho cha sutuka ngati nzangu kulia ba kwa bitu babansoni bimfuka bya tutama muna bitama butuka ku makarche butama tanapi chibwangala kwa chimo kabu chitatela mabu chitatu tumukani cha chitakwendelela ka chauchi chalu sambulu chenina mvuku le beto bansoni yenina mutabonga ndunji kilunji nitu butabya tula mukati mwaumu butama shikama butama kubama mie kompeta tambula kaya bibya bwangala kinsuni kwa batama nata kabu chitama dumfuna buchitama kwenda msaka pele kachi chabashe na lusambulu bala byan kwa musunu zenako batata lemi na mbobatila mambo basasambu ana beleke na mwakamo akwabukire bungu wushi wako udukiri watela masabanka nkaka zeto mpepe ya ngunza itela mane itamazonza mkongo ijikitaka tanga silintango ilenda kababi chini kabeto niyo tutama sakundefu tutama wungula amical kilongo kya bichua amical kilongo kya bichua tabakuleno na tatela masenero ngati jenda kumantwala katufana kasandi amical na mabundu makaka matama tetoka kumakarche pele ko mukongo eji amical njitusu ya kinlongo yena akachijeto mulubakusula mpeve ngunza buna batata na mama tushile no levo nanga chikwa tata vo mama wena suntete mukwelande bichini mboko batata yula mpenga ati mazumeneno mutuchila ko mulutushilamba chibuna batata na mama tushile no levo nzozo nkumbwa sema kwa batata ma chile ndevo bala tama na bichuchuchile majala mpashi jitu mpashi kabu jitu patela mundele majala mpashi surtout le 7e chibi école maternelle bala muzaba chukulu mukolo ko basungi école maternelle mpashi to bone wa ndate ko moko zonda la ta zondo qu'est-ce que c'est ça c'est quelle langue ça c'est ambezundi wa boutique ba ndofuti zaba donc banakisa nganga toka belu kuma nyuma beto la chiri
Mini bonne futsal lango. Parce que l'école maternelle, ils gaspillent la balle. Il va pas bangala. Il va béto. Moi, non, c'est difficile, moi, vous avez la zulangébé. Nous pouvons le voir. Vous pouvez béto pour la mangala. Vous pouvez béto que ça faut un peu fort. Na la. N'a pas bola. Mais qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis là? Moté. Mais regarde, ngala betu kule kwa matenda kana mtu kwa sala za bako mundu wa sala se chipa tafuja yuko matenda bala impoli tata unko echana mama jeremena bala batati ba tukushi tukuru mwana tibati kilaka chambu tata tuwe mbatu betu wanda msili baka mais malheureusement na yeli silangana kwa kuna bangala na bandani mshangu lumona kadu fun kwe kala ngani lari mbi konto bali kaza ko na ni fukana bantu ba don mutanshi batata mama ni bendo kuma ni mali futisa langulo ni chukuru parce que tukala na ngula bendo ana mwampa sina bendo kali sera ngolo ko mu wisa bala babo kuma nyima ayaya ebutu sera ebutu kwa lumputa batatu kule kole lumputa takushukuru lumputa kama zonda lingala zona alila nusa sukwasi etc. Bon konjo kule kwa badeba tele no mukinsasa shati no ngula kuvuru taku mukungata sima kimbangu mukungata macho bukoto ko kuma furukani nawo ne macho ta singisa baba tatu na kibagita na macho Andre na sima kimbangu ndio kumatu batombo ngo foto kwa wao ntuko ngula kumisa watangu kumisa mwamo akabi tubeni watu kundi muntu macho Andre c'est grâce à macho tabaka indépendance baba yandi pele kwa ngape mpasi kaya andi nweni bubele ba mindele ba ko mon sempasi bubele ba mindele tatwa katira batatu munzo biko sembe yobuka biko mo yele maye kati jibuka alo se on beto batatu wali sentu pesa muna buto wali landa beto wayika uzikutonga amikala kabu tsari kule ba ambaji wonje amazuka na ba et pourtant wakati ta mubuchi muswa baka ne tsungonda on peut pas se sacrifier tel qu'il est comme il y a un grand vide là aussi un grand vide akani côté papa maman j'ai dit nombre ya bamikali c'est bien côté ka donc vous voulez que na wako 60 et quelques abatatu wakawe unje bama 60 et quelques tel qu'il est nombre tuna kani benu kwa le côté le mukati kati mtagana utakala manyema samuni beti na benduka bantu batoto ya kwa ndatanzamba nyitu bengolu yilame botumu toma muba tatu baja botumu yilika bunu fona kane kapo botumu tona tola chapasu e muntate boko tachiri Marco Lopa kata siri t'avance ko to ni sema sa munta télévision ni ga kwa tachiri ba Marco Lopa papa ça kane pas musique tachiri avance nous sommes amical sur la cotisation papa parle de la cotisation peut-être même bien j'attends qu'on doit nous sommes d'abord muntate de cela nchwa luzulu ngula volitangana ngawa yela bawena ngakuto ko ntuto ngabatu be muisota kaba konga ko sinu balai wabitu wanchini ngaba Afrika bakwa nikaba Sénégal et puis parce qu'il y a nous on a bon l'Afrique la peau noire c'est pas seulement bon là-bas il y a nous nanchi bon l'Afrique baba africain donc betu wanchini on a c'est ngaba la nous ça c'est le ngolo broncha bu tata c'est le ngolo mulu samu tulelo be samu ka wakanga manye uko tuloko tata lemi na kuna bati mboka tubona kama tata muzo tata yule kope ni bokwa ni bati baje batatu baka kuzika kuzani butansungwa akakuwa tu kweli tu kaka sana kumutakushi tuloko mpe ya pati shuru maka bwe ajimti de chino vraiment ngula jimti la parce que c'est moi mbuti bali bakuza musini mwana binsa ayi musini mwana bobuti tata meka kutamungunza ngula mena bula mananga buli boka fi chiku ayi tini kuli wata sambira ko ngati mwali kama bobuti
bagenda kono tatuka munake na baba munachi mutuzanike ngokwane mutusape chiku enjili ambato biba kutumama mimi nango bokamwa mungu batempe momba kilimo kako betu bakakuiza tumisa mun mabuti kuna vraiment kan mpelisa ko na chirba ko tata de bifini ka vraiment batum sadu kamba sumula mbaji pio ba joke edi mitele tena sana parce que somo ndo akula wa yela mamu nzaya amfimba mkondo kugwenza kuna pe dibunda betu kulita kungu tu c'est paroisse paroisse kuba Kongo cyane base bampere na bangrezo ukune paroisse yaka ukune paroisse ka batoka kuwenza kuwenza bato ni bo kufutenesa akatekana mwana akati ututako nchilele baba tata mama sasa mko tuntoka tasema ngono kuti sumiri from oh non kama zoya kwa nunda kanisa France quelque part quand je aussi économiser donc vraiment benan mujikani mukta sali na ngolo ya kungu na memu lusamu bondo ya kungu na nda potu na bere vraiment la chari to sali petit excuse-moi pour répéter charge kumbaki tata Mandela potu na pekani kaka nguna ka chubuka chena auta chinene ta chita bakuru oh moi 6 parcelles même je ne pas savoir sur le coup c'est tata kusakana nzoya nene lupango 6 parcelles bandu wanazo kono babakini pe moi presa ou en tout cas kuna nzoya tala kwa we sana musambi ngana kwa baba kuna mboka tata ko kana mutabero kuna mama moshi era baka banyira kwa bashi ndikwa kana shira muna muntu nishimuni ko nitata na kenkwa na kele sejo 17 no ikali nsamu wosi menu ngura salu wena bakabul buda bandomiko bamindeni wo basila bayendila bamindeni wo basarila nchal mwako ko kumvane kumvuna mais donc on doit tu sais répéter excuse-moi parce que ça m'énerve quand un chef sort de nous mo wito de batlo sala mo beaucoup je me 9h10 quand tu mbongo ntuba kama kuna mungu 5 heures vous me dites tout avec nkutuba kama kuna 5 ngula nsama mpote bigi donc avec ça wa bisala ana ona ta uvoa tu mukatela serikali ana ona ta mbongo mukatela serikali chani mon termo man sokwa nka skulu Etia samu wanangolo mvita zingi makesa wachitombanga Yaye samwega mitangolo jenge makesa wachitombanga zingi makesa wachitombanga Yaye samwega mitangolo jenge makesa wachitombanga yebundo chi Chiya jina kwani tata lemina na kwani fumo yinda mwane chunga muteko mutsungi nebishebana batata na bamama jambo ne to sambu jambo dangolo jambo ja luzabu me bantu bututanya ngolo ka bo bantu bake bo bantu butene bwewu mino chari to tingi kumbaga musamu muboteka ulanda ka bantu babingiko musamu wo muboteka ulanda ka bantu mechi example kujugana ka bwana ka neto boy samu chafu wanu zonzi la ka boyiri ka tata na me groupe mo ko belo mfumu ka takungamali nasi bwe kaka kwenda chigirike no groupe mo chafu no kujwataka bakata kuta population lu yara ko tete irike no groupe mo pre-coopérative but no ne ko sala me ko yolere ke tuko sala kwani jena na sala groupe mo boka yiri groupe mo kampe ban sambwa batamba mutamburila buba sariri bima biyila mani wele kuchinkala akabela teta ile groupe me ka me biyo ba sariri ni boni tekela bien no muto mo bako visitera groupe mo yila bani eti kamini bata kutula kuna tela ndunda basiriye zenga bile teka kuchinkala lendio kama tulu kuibonga amwe no kabe bande bafuta basa encourager taba yika ngolo mundele bakasana yika ngolo lo solo le loi fromage zone zao l'huile zone zao makya moni mao batigiri mujabio bena mwana musamo muboto kwa bantu no bulumuka beka bulumuka amikali yobo yeyiyira makwa uku bete butufutu ya funo mbungu bambuta bashisa yi butafutu ya fundo mona kwa uku
Kampe mabundu nana toba. Buturu kota ka butu ko yirika musamman katika yirika. Haka bwe vutu ku bwana usene tsara na bele mu bungu musambo bubaji kaka michiku ko ebeke. Kame michiku emitu fete no sara bungu bandu beru swamina kuri bundu kena. Ka botembo ngo muri bundu. Katani gana ko kari bundu ko konkele bizigana. Njango bomweni kani bandu bondire bo kwaba kujiswaminaka. Muntu futhi munari bundu muno muntu kathuna kusonkhulu. Usimemu mikale njena. Memu nomero yo ni twari sakuna kuri bundu de yatata mabundu ni twari sakuna. Tara kumi byo kuri. Kanzero yako tara kumi re yitona kusonkhulu. Bungu bandu beru swami nako kachere bundu musamu mubwila. Amikale bukuvuka na bagana kure bagere chikungu na bagere chikungu bamubakisha. Kanzero ko tara kumi re mukachere. Bya mikale burtazu. Bakaga bamweni michiku bashiriki yatuka beli. Sangu luta monanchi amikale shika shika mego mega tamu ko shika shika. Tala benu bo tamu monanchi shika shika mega tamu ko shika shika pa ko shika ko shika. Tungunza tubalulito ngari ya dila. Mego ko yire kari bulu ngunza ni ana ndika kila ka mbevo bambevo bizanga tina baka. Ambe beto mutombo tema mutungunza mukunga turi bari tutangelaka. Ayibele nzambi yekankari munchi ya mpila yi ikondolo luzolo mukwiza kwengeye tata kimbangu tomotala munchi ya mpila yi ikondolo luzolo kamba mbongo kwa bajila munchi ya mpila yi ikondolo luzolo bwabu tata tomotala munchi ya mpila yi ikondolo luzolo mukwiza kwengeye kungani wobe litanga betu mubutama muchunguzo. Donc bado batamona chungunza kopi yina inipakilaka inidilaka tabu tukushitula ko butoka balwe mishele kambi chungunza kali bwa bo ko bado bana chibasa tambula bo tulu tambulila zato no batata mama butera batanu tushiri mo batanu mu tokono yende tokono diati tokono diati tokono landi bunsungu bobo tukwe diati kumantwala bantu bamana chomu samunu wo bungu buji mkunza uti chimatwanise chi leader shitato bawo beka menzo na ba leader ya chunguza menzo na beto ko tunaba leader kutajinga bu chi leader ko me beto ikutaja tasa vulgariser idée za mfumo bitsuwa tasa vulgarisation idée za mfumo bitsuwa ngana mfumo bitsuwa biko waira bungu chunguza cha chituri la mkongo ntama avant que chimatwanise chatera ma mingi tela si muti matwani su ko ta si ta sene vulgariser idée za mfumo ngano buka waye ni mi beto bitoko la de fioti donc mi tunyonge sande butamona bantu tala batatu bashi tala bayabasi bo bashiri baba tatu babaya ta sene kwa bunzungu bu to lande no kwa micheno mi ntangu ile mbo ifwana yiba vutu kuje kutubakisa buno ntabanza zoni nsangu mema yinu bani zoni banje la mboni moni parce que beto batatu babundu babele twari saka bona tata nzungu katomboke leko muchima zwanisi tata babundu mu 1940 kuna jawo kuna twari saka twari saka mukamushi babele bana tata nzungu kama nima tata nzungu usitomboka musumu wa mfumu matwa chimfumu matwa chivukishi batata mabundu batamburo chi muntu wo beto weta kotero bamatwanisa baba ngunza baba kanga buna baba kanga chikanga bakanga musamu mfumo matwa baba kanga batata mabutara kubolo ko belese kumvuti musamu mfumo matwa kama musamu wa chinguza hapo musamu chinguza musamu wa chimatwanisa baba kanga batata ntaba yokota mabuloko donc bo batado mu wabba kula musamu wawu chimatwanisa ngebo ba kweyirika chishinga chako wajira ni mwana wayika vukila kwako kakuza kulusa integrer ko kanwa mwana ko tibakujulusa integrer parce que misamina kanga tukaka beto kamina ko mele system chisalu focha sunga mabona uchini na batata na mama nwango nchango tataji beto tubatikiri na tutakwenda na mechidi foti tokone yene malema dolande no unsungu buna katutari lana boba kakaba kwa bokiri bele kwa kuneke
ame mukungalo la mikalo wabetanga tore kwenda njila moshe njila magambo bala baba bila ya njila magambo tore kwenda njila moshi ya njila magambo bala baba njila magambo alors njila moshi tubele kabu bakaka bagambukire kuni donc lo banyongi nani nchango bacha basona mankumbu ngambuzo zawu bafweni musambila se basona mankumbu ngambuzo zawu bafweni musambila se ontangu ya vyuma isidi munza babu sibafunduswa ontangu ya vyuma isidi munza babu sibafunduswa tabona wasora mankumbu ngambuzo ko mulala musamu mfuma to ashikishiki ya donc batata na mama changu tanti beto tushiri muna beto tambuliro tokono kumana tokono sunga sani etokono sala sani buno ni mokwa matimbanga cha mfumu songo se enka suku Kantanyo ngana baba yinda kwa we baba yinda kwa utata ka beto njere beto ba batu baki ntwa tuita tsona mamu mabitalo kata sangolo taseni ngolo mini beto tatu kate nipo kwa batatu ni baya tuli na tankangu buduka boba joka boba batelamu yesi mo mbuto boba kujinana ni bo yomi donc yamen kantanyo ngana baba yinda kwa mbongo sa tako joka kutola ama bonza on tukula takaka beto ka consultation 2000 francs 2500 que beto ka tuita consultation yizata sambila chiba mpungu jabu ka songo chipuka nchinya sababu nakutwa nyakisi kana tambula kuchome nchali mutako tiba kakwa yizeno chalo mingi yizeno bankwa matu mal matenga ma yizeno bankwa mmesu mafwa yizeno na zubla meso na malma angi changolo sina kumusula bantu amunga itada ngati piniso tata kwa ngane ta mampunga leno kwa ngane nge katola piniso mal kulu kalsani mangoni yizena talent chane yesu kata kajina matu kankanda mama yuta kwenda ba mwatu bakirje bafuka mkam ufuki yani kan ga bawo taleno bunu ka ta ju wena mangu bakele ngana miti kalu lendo ako kanta agu mfashi kutula tiya china giri batata man chimulu mbula lusambu wada nda mampungula yikaka akatata bote talampa sebo hoteli wumba tutaku kulandika kumundako wumba kushima kasagane bikanga kabiri jimakane ndeme bitu fokutabuta akabwe mbweni ngaka donc ni sebanchi bagani yisana kuna sep mbema kuna chikwa kwa mbema eka mbema sosa sianya aksatensi ya tata nge to kuduti ni bo betu mbo tsalaka ngati gizeno na talama sabika nuo basilo majuno na mashamba deba gizena talama sabika na zubula meso ba fo meso ngangole sina kunge nchima mpungwa sanchi meso mafwa ambe pilisuka kana kabya oui le docteur nous sommes sur balabandi nous sommes ngolo bilumu chikonchi wa mnesa ereza alukusaka simu njoni mo epeka kuzitarlaka punition ngati ngombe mvula nkaka mu kongona kwako to mutanchi watata maka mlendo wako chizeni boba yinda wende kwa mchabu tata beji ngumuza beji buno kwa bazulu kama samu swante mshiro leo woka kalando tata okumonitire katula kachipanyi mwa chipanyewo kula kanchapu mataka panye mbangu wena sanfra sindo sana wena c'est très important batatre ma mama wena sanfra sindo wena dimisho wena sami de sa kwanza wena desa wena miliambo sisi ya kwanza mo saluze mkusa yibu kambo kwa batalu lomba ka force akuti muna munchamba saka mabonza awa mil akuna 2000 akuna 10000 kani même salisa muko suide ko samba bouger ka dema kundu pour la mabonza mana c'est très important sacrifice baka chaku offrande baka kwa donc woni son ko kiti shimbara mu te tal chutu ko tulaga ko même chana shi sumba ko tulaga ko tata me de la prestation mun tula shagana parce que mun tama mbo se okati bunda be buka mabonza kan kan saka force mabonza mais to la mai pale fene personne de fois bouger papa il a une sumba ka kama mwata ko be ngolo kani me bantu pe mu bundu kutisasa kama batata mabundu bodi saka buji badata buji banana bodi saka buna papa ko to sa ko tsana ni mun mtere masiko nan kasugulu echa ukayungiti ukaelele
machua mubikoko bya bia. Fumu machua mubikoko bya bia. Ukatuzangula na katuzebesa. Fumu machua mubikoko bya bia. Fumu machua mubikoko bya bia. Beno bisime lutoma indula. Twalanda mfumu etonga miaka numya twika. Twalanda mfumu etonga miaka numya twika. Butuke kolo mumavanga makintatu. Twayula mfumu etonga kaboba izako. Twayula mfumu etonga kaboba izako. Batata na bamama musamu machua. Ndozi zenga ombeni ndozi ya mpongo. Ndozi zenga ombeni ndozi ya mpongo. Tevumbuka mulendo lwa mampongo. Kakaena koti mujela jansompa. Kakaena koti mujela jansompa. Mavanga mama mpongo. Bomazituka mboni kulukulwansi. Bomazituka mboni kulukulwansi. Mukongwe diamona muna zingukia mankululu. Bufu baleba muma yangi malembo. Bufu baleba muma yangi malembo. Vuvu baleba moma yangi malembo wa. Batata na bamama lunsila leva. Bonsomme tout télé chito kani mudive. Ntiti matondo. Matondo ubungu byanjamu itashiria tata nyoka muyo atasenguka. Changu bataka nchini. Ngebu kwenda ti bantu kwa banandu nga jina pe bantu kwatu mubaba labo bwingi tata nyoka moyo mukiri kuchimunika kaku ngo bazonde deke musiti ka mukatira bitsunu tata nyoka chima ka nito baba ka butu silo ka butu yiri kilo betu be kukatira libundu mpe nitubele samira ka kono kumpe yongi cyangwa kumpe zakasa bali bashari umunyo ka kayikwenda ka mwendo wasunga mako boka mbago huko no kumbu ya landa ya tata nyoka ka utwe mivungi mikwe vungi bantu beto chikidinga na busu buri mkusungi waza kana nawe ibintu byafana na muri bundu kirana kutumba walitambe moma mabalomo dugu sanga mwe wotavunga mpeka wamo kabeto utakipa mina ko zebe ni muka tuka atapagane akatuka kitakipira mina ko tata tebo tabiri kile musabu na tena ndwenga tayo kutakuka bazo yana mukeri ko yende ko kandara ngiri tanzi bene lumukuncheka meri bundulani jena bene lumukuncheka meri bundulani muri kunjika allo njangwe batatambila kuna ututatala acha gari betu tokana shosho magaga na yendena yesu solile telene avo kungo je batige yesu telene dada ka pere dala baka shiri wi muri bundu ka pere ka talelo ka tulu nyongene di bu ka tulu nyongene an bungu ma nyongoma to ko batika ntete avo ba neta ko lopitalu go ba yisa mati ko talelo ko munata mbila kusana batta ka to yesu ngika kuna batata mbe bensi mulu sambulu mpebena bazembe mwana umbe hangana katabakiri na buna kutashiri jangana ibo basi
Kana ababele tu bakitutula kama futula kututula ngana ko bakere chikani dibula ngana pe ubungu betenge kate kuna kinkala ke betu kingaga amikali pe bakere dire yali bo ngana ngana futula mshangu itabenda makutu kwa beno lushiti beno lushiri tata nkumbuka zonze lengawa kuna nukwe bantu betu simuri bundu bena tusambelana betu ambuka nge bo butakwegana nsangu chimeno muri bundu njena kupele memu mikale njena ukanda byako kako mikale ngalo bunsungu wata sen kangano muri bundu yako ngano bunsungu wata sen kalunyoni sani libundu watu wile batatana mama katunyoni sani eno mabundu mangana tarange bero kutasa bunsungu sabunsungu bwako ngati lumbuchina balo munyonya libundu na balo munyona chimvuka lemvwe kanisa kali bunsungu kuchitelo kanisa kali bunsungu kukana dako batizana zibeka nyana bunsungu katelo libundu ko mobenwani mvita au babi takutanzi memuri bundu njene kakusaka ko bunsungu mukatelo libundu watsara solo bundu ubutachiri buwakili na ntango yafwana fenitsondekisa nkumbu wako buwakili na ntango yafwana fenitsondekisa nkumbu wako nzungane byengele ndiye usikila kariri mkanda wa nguru kumbwani kamweniko bubo china ntango nubufuna kitsondekisa nkumbu wako nawe kalutsari sandi amikali kalutsari sandi dibundu omeno kune kutata malana nisamirelaka omeno mu amikali njena omeno kutata yula nisamirelaka omeno kutata lemana nisamirelaka ka kuyirika ka kubunsunguko membe bubu mbiliwona tele bana bali twari same kula kintanja mabe ukuta kano tiyirika kuti ataka kukuzana ko kuvuja umonanchi meno kani vuka ko munikuishika mabambu mpimpe mukaka lisika bambu ko muchitu kwa mutanga mikunga ntanga mikunga mpimpe mukaka ale kakusaka ko bunsunguko meno kani vukila abuna ko tata mpungu ko ntamurila abuna ko ka tata mpungu ko ntamurila ngete la vukiri nyomi ntalonga vukiri meno moni baka pense no pungu ni kuvukisi donc vraiment diamu ni jojo shire no ngolo Diyo njikiri go batatara mama chiri na ndege kutondele balongo tukuba manene nzimba kanye diamu meno ukungi we nani yara meda fuiri kushipinga tukuneke kala na dishi gana tata tubeto moto neta sino bayani nane baku katole kwa obi baka kungereza zile me bo batasa muzike mibo turiri mikunga miyo chungunza una ofuiri mbitata umpe mungunza kwa kiri ina yana mera fuiri kumputuka fuiri kandi ango batasa mikunga myamyo myongunza dango batatunje muna mikunga myomyo mbagi ya meneka teresi ambaka tata ngeme tamene niko wabba buba bipire buriti bakila ngolo mugiso buriti bakila ngolo mbaka ngeme vutukwite ngiko vutuba ya ile ya mera kaka kupelo kenda kwa firuza bupeli kile chempa ambe kumona ali bobo ntangu yifweni nsamu myami zozo myami retutela abata zozo be ndabika babika zwi bubu chukuru ni kate katela machakatelama yongo bwabu nsamu myomyo mboba saza nyaka nzozizi ntangu yakafwane ambe tala bible bamana tayo botomo landa bible yina avantage za beto bandombi zika botomo yelanda avantage ko beto bandombi zina njangu bulba baluri batata chibuso batukanye yasoba donc kanyashira msamu wansakako ngora msamu tata menze ko tata ko to bumu yane mpelo kwa ngora msamu tata yemba imikela nene ko mbulu mona mbo basaza joka nzoshiji sikuru bone tela machakatela ngora una bayituguna ngora una bayituguna mefe gana unyingi ni kutu pasibulu tele faso wata Yesu bamuyula singeni mfumba yuda ywe bakata mutula meninge tele wo
kabila kutelo kange telo kabito kutelo beto bangunza kandi baba bene basabira muri bundu mo batelo kakese ko beto kese utaseno ngudu nimukungo tanga mama chini watulo mama ngwala nzulu alari seno ngolo belo zingalo balari seno ngolo belo zingalo abatata sambile ngolo belo zingalo yesu ngolo zingalo ibete balata zingalo ngolo buzo babuinga bitambane tata yule ni banga tini ngolo ni beto zingalo musamu mfuma tsuwa kwa bacheka kabe te bala rebeta vutu beli samfu matsuwa kanya hata seno ngolo ngolo beto zinga lo yenka suku sha batata ma ushira shande okaba mangure mengashi bakakaba bawa atata mwatu ngolo lumchiba ngolo zela kuna watata luzombe lwa luse katu luzombe mo babagela makaya mama tete ko mama kangela mayanga bwa luse bino me lungongolo foso luzombe kena me kumamba kabaka muchiwo nani wokuba wole nobula mbe basari la kabilembo mbasishina yani sina bafulu utabirisa na bilembo nyozi batanku mulungongolo foso makaya me nani foso makaya mama tete bakayani mama kutega amadesari la kagata mama batega kutotale matuko jini kwa moto mwena mchana ndio kufusini mbo ndio ni lungongolo batanga mama tondele lungongolo bakayani kutotale mama batega bakayamo matete temeko tulele mama duwigile matete temeko mangungu meko kare kubilora tukotele wakati moni wajira mama tata beno fedi jina nkungulu bataka jina nkungulu menolu ngongolo makayame nani mama nene kwa bivoso matete temena telema kuriri kwa kana muntu tamayula ko lekama fedi wakabatika ni bomba baka ka mama tutekela balele mabuze mazengo ko bali ko kange mayaka bakangire mayaka ne mama tanku mulungongolo Mom tata matasa me gazina nkona nko mama kusuna ga me fusubi lore zina nkona nko bataka kono ko mora mwatu kwa kana mora mabombo kono ko mora gade mabombo yanke loni lungongolo ibelu tazenga lo bungu chiba china ngolo chena ichina bakoi sadi bilembo voilà yale bibo sadi tso chimu ko chimankuni zidukiria katikati yetu butwe na makutu sitatela masenota weno tanateno na tasarileno ngati libundu letu rate mukarenda kumantwala timaka kila matondo mamingi ikaba tatana mama mbutu tilama batata ntwarisi beto tutanga kunga butumansa boba kutulombela sambu chanchika manu akati ja amikali kilongo kya bichuga kya tilama na rinda kumantwala buna budadangane buna batata na mama tushile nonde tutondele tutilama ne batata na mama Eba solo kwa fumolo kuba mae Vita zena kuto tunavada kakoza polo so mulo mangolo kwa se va solo kwa fumolo kuba mae Vita zena kuto Waje sambololo, omoke mango mumpase kasambile. Waje sambololo, basolo kwa mfumolo kubama. Vita zena kunto,
tunavata ngakoza mpoloso mulomba ngolo kwase Bilaya ya wazizamololo Como bicho amupase wasamile Wazizamololo Balulelo Basolo kwa mfumo loko bama Vikaze na kunto Tunavata ngakoza mpoloso mulomba ngolo kwase Tata ntwara tidemina ambako tutwasa mukisambu chanchikamano ya Amical Kinongo Kebichua Moko tata yula ambako tutwasa mukisambu chitariri Babonso no benamu Amical Kinongo Kebichua Benamu kwa musuno benamu sinjita tata mampungu kateke na mantwala Ilumudu kwizata bamu kintwarenga ake Amical Kinongo kumantwala Bula tupile na leo Tutondele Wetilomba fumumbo watekela mato Wetilomba fumumbo watekela mato Boilomba fumumbo watekela mato Botulomba fumumbo watekela mato Botulomba kwa fumu bitu wambo watekela mato Botulomba fumumbo watekela mato Tusambi Tata jeto mampungu tulendo Mudu wakulu tumu na wakulu lendo Kadimba nzangala ko kwami Gantarisi yange yende tia songa Mudiambu ya kunkwe keki Tetamudidi Nsoni nampasi mkumbu wako tatu Mbogi ya Amical Longa mfumu bitua Tata mampungu Kedika ange uli manazaya Mvita ye mvita Zichizunga na mukatira mbongi ya uli Babonso no mfumu betitomba munwane sambongi nga chitata nkumbu yange yaloba kwenda ntwa iya vetu telechi wazangula kwange kwa lulendo koko mubirisa mvita jina zazo kumbu aku mfumu bika ya zangama na ya wakana munanza ya mvimba mbungunga ya mambote wasadila mambote wa waya ni jodo mfumo otu gumu ni namu ntanguza zonso no mpasi tata patirimisa chikungu chako icheche chikungu cha Amical mfumu bika tenda mantwala munza ya mvimba cha wakana kumbu yange tata ya wakana munza ya mvimba ni jodo lombele nganguza nge mubungu mfumu beto bene katuyire kadiambo ko karvo nganguza nge buchikala mubeto mfumu mbutu telama munata musamu wako tuzoloro wakasa mkombo wako munanza ya mvimba bika bakarila bobo mutu ya ulidi ngolo zange tata ya mwana enkasu Echa Siya twako tulombele Maila makututa Talomba mfumu watuchinjisa mumpeve ya longo ngolo zako tulombele Tia twa kutuke kolo Tutalomba mfumu watuchinjisa mumpeve ya longo ngolo zako tulombele Maela makututa lomba mfumu watuchinjisa mumpeve ya longo Echozi tula yaninga Oye yaninga mboa ya misa Oye bunoke na mboa ya misa
oye bubolo watinzi sangolo ngolo zako tulombele tia twa kutuke kolo maela makututalomba mfumo watutingisa mumpeve ya longo etyozi tula yaninga akati ya batoto na luzolo utidi bwakwe bwaba mubeto ngatitwa bangiza teleka ngatitwa bangiza teleka ngolo zako tulombele twako tukekolo ekolo lama kututalo mafumo watutendisa mumpeve ya longo ngatitwa bangiza betua ngatitwa bangiza kembango ngatitwa bangiza yaveta mukongwete mukongo jalongo mukongwete mukongo jalongo ngolo zako tulombele kekolo totalo mafumo watutendisa mumpeve ya longo walumba ngolo musambila walumba ngolo musambila walumba ngolo musambila walumba ngolo musambila tazena tuzungidila walumba ngolo musambila mitantumena tuzungidila walumba ngolo musambila walumba ngolo musambila twalomba ngolo musambila twalomba ngolo musambila twalomba ngolo musambila bimbevu bina tuzungidila twalomba ngolo musambila tala misamu mina tuzungidila twalomba ngolo musambila walumba ngolo musambila twalomba ngolo musambila twalomba ngolo musambila twalomba ngolo musambila tutundile luzola kwasema mpunga lulendo ngona lulendo ngona luzolo mfumu ngwaika byakula nza toto nzulu bila kulitosela binyinga na mungu na mkombo wako yaka mfumu nzulu mukitata dene dimanche tuzubuka na kutata mfumu chimoko tusile ya mfumu amikalu mfumu ya sisa tatuchwa kaya bako chabana kata tabatu nsuni nutata tazunguna za yamvima ya talama ya kungu na mpeto la moshitata utakumuna batimbangizi babachuanisi ba nguza mkataka kinsasa atatabitisha jamu kwa tayi kamfumu natata amikalia zakala bunu kuna kana ya mun kapla misma bantu tujun tulombo batata mama ngolo tulombo batalama tatama si bakala mu yidi katata jamu ci tata matwan ngati bantu banza bantu wi yandu wanwana zingu buga bantu ndombi kando mzimu kabet bakogo kastata nje yanzima ndutu go mutata uzuwa talama kuntabu nzima uzibuna no kuwana ngolo kuwana ngolo tata bidu no bantuwana kadiza kanani bikwa yika mufana kanitata kwa tata setu bumuka bumuka to kujira ko kunzana bidu kungwe kila mtaku kungwe mabuntu tata bakatoto ba protesto ba armensa batimbangi
tatu mtufanya kana zerusi kato demosi koska kambo katika kukana batuku batatu batusanga ku amikali bagana ngolo tatu na buchi na muzabu ngati kuma kunyinsa mtata kwenda kuko tata nsatu zumuka mwele ngati mandobele ngati kwa kwa sunga bakondo kunza mujika kwenda mkuturugo munendomo tatu ndongo ngeta kasukulu Echa. Bon, les bouquets batata na mama. Ya, batata na mama mbulu kwa chidanje kwa. Nyamia nsoni miwili mana teo akati ya amical. Boni ntama banza. Niku mansuka kwetu tuke nina. Bo baturiri balombolo tulana ntangu. Beto tuwiri mbota tukwe banguru kubangwala. Bo balombolo tulampe yabichini avuga babakamane pe munjila zakaka. Butukwe bwaba ni munjila tasonga keno nsangu za amical kubangwala ngati pe be bambuki na be lanji buna budilakane bonso bataka mulumtu babaga pe ala page bo tulombo bwa bunda naka tabaga kantangu talalu mingolo tubunda ne kubagira mpe na mutula ambongiko kani molu mingulo kwa bilumbu bitamalanda sarelangolo watula kumbongi peloko watambila kubansweke mu yula mandanda mabamoke nene kumbongi ngatinge pe waba bonso bataka waba jour nanga tuwe lanje buna budelangana buna batata mama tushide no lemo Tutondele. oh tutonda Tutonyele tata mapungo acheleka sambo tukulombele. Oh, tutonda. Tutondele tata mapungo acheleka sambo tukulombele. O mampungu wasonga lulendo kwekandara ndombe Sambo tukulombele. Umpila vitimbu na vimangu viwasonga kwepeto Sambo tukulombele. Tutonda Tutondele tata mampombo acheleka sambo tukulombele. Tutonda Tutondele tata mampombo acheleka sambo tukulombele. tusambile Tutondele. Cheleka tatareto mpungu atulendo. Jaka pena kufutura matondo mambundu mantalu majengi katikati yetu. Mbatulu kilokola kimansuka ya kumpeve ya mpungu ibenye tikintwari kanisa kubali musika. Bilumbu bitama futukuiza kumantwala mfumu taba mukintwari bababo balumbulo bakampe na musula baba ea. Jangurini ngolo sampeve tutama lomba. Bungu beto tutela maneno butusukili. Talaka nululendo lwa kukomfumu mutula baba mbungi impasi. Talaka nululendo lwa kumuvukana mukibelo eki impasi. Talaka nululendo lwa kuko amikalo mutila mampasi. Njina tulombele ngolo samona tukakielelo. Ngolo samona tulombele zayala akatikati detu muntu alusulu akumira mini. Babu nuvambana tukavambana. Mufutuka muna bifulu betu bakaka mutu jata muntambisa maki. Bakaka mutu kota mu makumbi abeleke watekela mantwala mutula kuluna andi sinzana andi kanisa kubari musikani babingi na babingi baturire baba era bakaka pebinana kwa musuno kata tabutulekele minu vuvukana mumbawu eyishiri nkutakano akatikati letu mbebe ya bena konge kulo mkamudimu kya mbawu ya yoya yokabya byonsono bilombo bundana bene kintwari munkabanano zabitini mbi ya komboka mundunji kilunji nitu mboti ya temo ka mubuna budelakana bufana ne tata fansa kukusalusa mana mafane lungana muluzoro na mulutumulu ako babobo tubaka ambongila kwa tia tuka kwa mfumu malanda ba jetele mvutukulu wa utata ni amoko maku tuyekolo yo miole pele ntatu pele kulona andi sinzana andi poloko miole foma tatu tulombe tusini tukangeta ngeta kaskolo tukunjiri Tutondele. Babu Pia Tutondele.